Haleluya. Ngithobe bangcwele. Thobe eholini bencebo. Layibekile kuNkulunkulu kulenziwe bazalwane. Incebo umpostoli asilela ahamba namami. Haleluya. Ibese ngiyabingelela kumoya omngcwele lokhona phakathi kwethu bazalwane. Ukhona nethi nathi sikuye. Moya lo wena umsebenzi empilweni yethu. Haleluya. Haleluya bangcwele. Iphindze ngithobe bazalwane eholini bencebo. Babe mkhonyazi kanye namami mkhonyazi. Haleluya. Siyambonga nje uNkulunkulu ngempilo yabo bazalwane. Umsebenzi la ubekile uNkulunkulu empilweni yabo awusikolula bazalwane. Umsebenzi lomathima uhola umuntu. Haleluya. Ngoba uNkulunkulu phakathi kwemuntu bazalwane wabeka uNkulunkulu. Haleluya. Wabeka i-authority. Haleluya bazalwane. So umuntu uyakhetha ukuthi ngiyafuna kholwa noma ngifuni. Amen bangcwele. So umsebenzi lolukhulu nje impela mihla nemalanga imithandazo yethu bayayidzinga bazalwane. Haleluya. Ngiphindze ngibingelele bazalwane incebeni lokho elikhona endlini. Haleluya. Ngibingelele bobaba, ngibingelele bomake, ngibingelele nakulabasha bethu egameni lenkosi. Haleluya. Haleluya bazalwane. Lesimo lesinaso namhla bazalwane, simo sekushoda babazalwane. Haleluya. Siyangivuselela nje emphefumulweni wami sithi kunemhlabeleli lothi ngiyakulandzela msindisi wena lo wacitha ingadi. Bese lithi lelinye ivesi noma bonke labanye bebangakuzela kodwa mina ngiyalandzela. Haleluya bazalwane. Kafishane lesimo mina siyangivuselela bazalwane. Sengifundisa ukuthi sinqumo ngaNkulunkulu kusenza uwethu. Haleluya. Futhi nale ndlela eyaNkulunkulu kuphatha igijime uwethu. Amen bazalwane. Ufuna sikuthathe njenge privilege ukuthi ukhona lo mnyelo khona eceleni kwakho lokulekelela kwigijima lendlela. Haleluya. Because bazalwane umuntu une right empilo yakhe ngamunye nangamunye. Une right empilo yakhe. Ngalenye langa ungathi ufisile kangaka kubona uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Uhamba ingcondo noma moya wakho athi ukuthi nginemandla ekuyihamba lendlela ngenxa yokuthi bakhona bekusene bafundisi bazalwane abantu abadala. Ngenxa yokuthi usekhona umfundisi masilele embikwami. Haleluya. Therefore as long as akhona yena ayihamba lendlela yaNkulunkulu. Uthi umuntu bazalwane ngoba ke nencebo icobo inayo le right ekhetha ukuthi ngisafuna noma angisafuna. Udawuwela kanjani ke wena lana nemusa ikhethile incebo ngisho ukuthi awandla bazalwane. Lana nemusa nje ikhethile ukuthi sengiyayekela khona. Sho ukuthi nawe kuphela kwakho bazalwane. Amen bangcwele. Ungabo ubita ukuthi silingise Elijah njalo njalo. Sivuke sidle bazalwane. Sivuke sidle kwasho njalo Elijah asaphelelwe lithemba saready ukuthi afe. Samtshelela uNkulunkulu ukuthi yena so ready ukuthi afe kubekayo. Njengoba nje bamdingela bafuna ukumbulala boJezebeli. Ngcono kuvela afeke. Nebaprofeti babhali bamele ngendla. Sakhethile okay angifeke kubekayo. Haleluya bazalwane. Ithi live la uNkulunkulu yafika le ngelozi yathi Elijah vuka udle babi indlela yenzi. Haleluya bazalwane. Uyabika ukuthi kule ndlela sidle bazalwane. Udle kudla lokutawukhona ukusustain noma bekungathiwa sowusele wethu. Haleluya bangcwele. Ukhone kwathi ukuthi noma ngenteka ngalenyela ngeke ngiyaye enkonzweni ngikhanze ngiyedwa. Haleluya. Ngitawufile ngikhona inkosi. Because liphutha lelingaba khona bazalwane ngaba usoncumile enhlitiyweni. Uthi sengiyenkonzweni ngiyawukhona. Bese nje uyishwa ukuthi naba lokho ukade sibataba khona ungawubakhanzi. Tholakala ungasakhona uyikhonda inkosi. Haleluya bazalwane. uNkulunkulu uthembe wena nami individual uthi siyamkhonda yena.
khona sesihlangene seyi-added advantage. Hallelujah bagcwele isikhathi ngawucela ukuthi sifijime ngendlela sishane sibukusane imnandi live bazalwane. Ngekubhala kwe-Apostle Paul encwadzini yabaseKorinte. Hallelujah. Sidawufunda kubaseKorinte chapter 12. Lesibili bazalwane. BaseKorinte lesibili bazalwane. Chapter 12 wakhona. Sidawufunda sisuke ku-verse 1 bazalwane siyofika ku-verse 10. Hallelujah. Amen. BaseKorinte lesibili sahluko 12. Sihloko sithi imibono netembulo kaPaulo. Amen. Ukuza kanje bazalwane. Kufanele ngiligabatise noma kungasiki lutho nje. Sengitanitshela ngemibono netembulo tenkosi. Kukhona umuntu lengimali akuKristu lekwathi eminyakeni lelishumi-4 lendlulile wenyuselwa ezulwini lesithathu. Nome abesemtimbeni nome abekumoya angadi uNkulunkulu lowandile. Ngiyaphindza ngithi nome lo muntu abesemtimbeni nome abekumoya angadi uNkulunkulu lowandile. Kodwa ngiyamati lo muntu ukuthi wenyuselwa eparadise lapho efike weva tintfo letiyimfihlo kangangekuthi kude umuntu lekufanele atikhulule. Ngingamgabatisa ke umuntu lonjalo, kodwa mina ngingeke ngitigabatise ngalutho ngaphandle kokutsakatsaka bami. Kube bengifuna kutigabatisa bengingeke ngibende bulima ngobe ngitabe ngikhuluma iqiniso. Kodwa ngiyativimba kuloko kuze phela kubede lo ngibeka ngetulu kwaloko langibona noma langiva ngingukho. Bengingahle ikhukunyeto kakhulu ngenxa yetembulo letinyenti. Ngakho-ke kwabekwa linyeva enyameni yami, ingilosi yasathane yangihlaba khona ngingetitikukumeta kakhulu. Kwathi made kwaba ngemahlandla lamathathu nginxusa inkosi ukuthi ilisuse kimi. Kodwa inkosi yathi kimi, umusa wami ukwanele wena, ngobe emandla ami abonakaliswa aphelele ebuthakathakeni. Ngakho-ke ngitawutigabatisa kakhulu ngebuthakathaka bami kuze phela emandla aKristu atemhlala kimi. Ngenxa yaKristu-ke ngiyeneliswa buthakathaka netinhlamba nebulukhulu nekutingelelwa kuhlushwa kanye netingoti, ngobe nangibuthakathaka kulapho ngiba nemandla khona. Amen. Siyabonga Baba ngomgcwele namhla kusihlwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Sibonga Baba ngomgcwele nalithuba lelihle losikelele lona Nkosi. Uthi besingeta Baba sitewuhlala Baba enyaweni lakho. Kuhle Baba ngomgcwele kwaMaria lowancusa Nkosi wakhe. Waqhela Baba sicelo lesihle kakhulu sekuhlala etinyaweni lakho. Njengoba livisitshela Nkosi encwadzini yaLuka ukuthi Nkosi ukhethe inkolo engiyo Maria lekude Nkosi umuntu namunye langamemuka yona. Ngakho Baba siyabonga ukuthi Baba sesihleli Baba enyaweni lakho njengaMaria labeva livi lakho Nkosi. Nathi kanjalo Baba ngomgcwele siseva Nkosi ukukhuluma kwakho nangalo Baba ngomgcwele uqhubeka Nkosi usifundise usisole usiqinise Baba emadolo nemacakana usende Baba ngomgcwele sikuthande sikulambele sibomele kakhulukati sinxuse Baba ngomgcwele kwendeka Baba kwalo livi lakho loshilo Baba evila kwathi masingagcini nje ngekuthi Baba silive Nkosi ngetindlebe tethu kodwa sendlule Baba sibe bendi baloko lo siyala Baba ukuthi sikweni. Ngakho siyabonga Baba nakuso lesikhathi ukuthi inceke yakho isemile phambi kwethu
phefumulela kithi bakwethu longcwele usiphe babe sibinzi nemandla uthi sihambe bakwethu longcwele sikhanyiselwa ngilo live lakho loshilo bakwathi lisibane enyaweni tethu nekukhanya babendleleni yethu yonke phinza ke Nkosi usiqinise usiqonzise ngalo bakwethu longcwele egameni lenkosi yethu uJesu amen amen Amen. Hallelujah. Amen. Sihloko senkulumo yami isiphela. Sihloko lesithi umusa wakhe usanele thina. Hallelujah. Usanele umusa wakhe. Hallelujah. Lapha la sifunda khona abazalwane ubhala uPaul Paul ubhalela nalibandla laseKhorinthi bazalwane. Wakhe ngatsakhe yesibili. Hallelujah. Amen. Now ilanza lenzaba ukhanga nayo ngale ku chapter 11 bazalwane. Umpostoli Paul uvakalisa ukhathatheka kwakhe noma ke ubuhlungu bakhe ukuthi lelibandla laseKhorinthi utholakala selimukela labapostoli babita kanjani uthi sebabonakala bakhona kwemukela abapostoli mbumbulu uthi babe nemagunya lathi kwabo bakhona nje kwentela abakuthandayo nathi kwethu bamukele nabo. Haleluya. Uthi ke umpostoli Paul letinto labadikabatisa ngato abapostoli mbumbulu dingo lenaye kube bekafuna bengabe utigabatisa kangcono kunabo. Ngivukile nje bazalwane ngemehlo engqondo ukuthi kusho ukuthi labapostoli lebese banemagunya lathi kwalelibandla laNkulunkulu ungenteka bebalingisa nabo lesinabo nathi namuhla. Haleluya bazalwane. Wepha yena uthi uyalandzela tiko letendekako lapho social media kuthiwa tendiwa apostoli uthi umpostoli Paul akakhuluma ngale chapter 11 labapostoli akhuluma ngabo batenda kwangazuthi babapostoli baKristu. Haleluya. Kanti naSathane utiveta njengengilozi ekhaya. Haleluya bazalwane. Kusho njalo kulo verse 14 uthi it's like nini anathi lokho ukuthi ngishona Sathane utiveta kini afana nengilozi ekhaya bathakasini. Haleluya bazalwane. Ungende ingqondo yami yakijima yabuka simo lesiphila muso namuhla ukuthi uyathi ngendeka kube lokhu bebakwenda labekakhala pho ukuthi labapostoli sebabe nemandla lathi kwala bazalwane babanike emagunya lathi kungendeka kube khulunywa ngamaggunya lesiwabona phansi ukuthi kuthiwa incebo yaNkulunkulu ayisakhona kuhamba phasi bazalwane la ingene bebani enkonzweni sekubita silale emadlozi phasi bese yona ihambe into emhlane wamadlozi ngendlela lese anemagunya ngabo amapostoli bakulamalanga. Haleluya bagcwele. Tinceku taNkulunkulu nawuthi uyabuka kuletinye tindzawo ukhanza kwendeka tigigabe bazalwane. Ngike ngathi ngiyabona kuleli ndzawo ngabona ukuthi incebo taNkulunkulu bazalwane ngathi noma nguyena uNkulunkulu phila. Amen. Tifike esigabeni ukuthi sekuthi tikabuze bazalwane khathe banje sibe nabo bolikisi kabuzo incebo therefore lokhala ngabo wena kutawendela ngoba incebo ithole ithuba lethi kabuzo bane magunya etiko libanga bazalwane. Ungathi umpostoli Paul abebuka tiko lethi njengale lakakazi ukuthi bebendala but ukhala ngemagunya labatinike wona etiko libanga bazalwane. Haleluya. Uthi umpostoli Paul kube mine bengisebenzisa emagunya lenawo ngabe ngiyendela ukungethulu kwalokho. Haleluya bazalwane. Empeleni ngimi libeka leligunya lokugcina lokho because labantu lebanda lokho etikweni sebabe bafika esigabeni sesibahluphekile lona lemvameni bashaye kangaki uziyalanza pho ukuthi yena ushaye amahlandla lamangaki ashaye lemvameni ukawaphilika nemkhumbe amahlandla lamangaki ngenxa lemvameni. Amen bazalwane. Kwagcotshwa ngemanje ngenxa yakho asadilanza ke Paul letinto bazalwane lakhuluma ngato. Haleluya. Uze ukhuluma nangekuthi yena ngekwakhe ukuthi lelivangeli libuya nekumcoka bani ukuthi lisentethelwe kangakanani wabita ukuthi ufe Kristu
ukuze kudalwe le mvangeli abadlala ngalo nyalo lesebathole ithuba lekugcilana libandla laNkulunkulu egameni lokuthi babapostoli. Haleluya. Uthi ke Paul yena yakhe inkonzo uthi khanza afa uze wafika esigabeni sokuthi bazalwane labanye nabatholakala ngalimala noma bawa noma bababuthakathaka yena umsebenzi wakhe kube kubagcinisa. Amen bazalwane. Ukweshina nendlela lababonakala bakhonda ngayo nabapostoli bese bababukele lebandla laseKorinthi. Asabalisa Paul ngalesimo lesasibonile eKorinthi. So ufika belasingabeni sokuthi bese ubhala chapter 12 bese sifika kulo. Amen bazalwane. Ngendlela yekuzama kubakhomba ukuthi kube yena bekasesigabeni sethi abigabatise ngesiko lakuso ngetindzaba kaNkulunkulu. Abekabe ukigabatisa kakhulu kangakanani. Kungakho-ke na umfundza lapha kuvesi 1 bazalwane. Lapha sifunza khona. Haleluya. Uthi Paul kufanele ngigabatise. Noma kungasithi lutho nje. Usho setimo mina lengenze kuso bekufanele ukuthi ngingasebenzisa dona ngigabatisa lakini. Haleluya bazalwane. Uthi sengidanitshela ngemibono netembulo lenkosi. Kuthi la Paul bekamngaka wabatshela ngaphambili. Lokuthi yena ukabona tembulo letinkulu kaNkulunkulu. Haleluya. Uthi sengidanitshela I think Paul bese eva ngokuthi yena ngobe ufike exercise lamagunya lamakhulu afune boma bodyguards labatamuphathela ibhangala nana batoma escorta ayena yekho yaNkulunkulu. Ufike esigabeni sokuthi soze uva ngazuthi labazalwane bathatha ukuthi shokuthi yena umlomncane umpostoli ngenxa yokuthi akawasebenzisi amagunya labawasebenzisa eTikwa. Amen bazalwane. Sibabonile bazalwane namhla baphuma emabandleni ashumayela Kristu bazalwane. Bayofuna kuba nabobaba. Haleluya. Bopapa labatawuthi nakumele ayokubona into esahlukane nemali eshisiwe bazalwane ukuze ayokhona kubona papa. Bazalwane bayajabula bajajuliswa ngiloko. Uthi ngimane nami nje ngibidwe ukuthi solo ngiphasela ibandla la. Haleluya bazalwane. Bajajuliswa ngiloko naba exercise lamagunya lathi kwabo bazalwane. That is when they believe they ukuthi uNkulunkulu ke nebandla uyayisebenzisa lento. Amen bazalwane. Uthi ke uPastor Paul mina ngangigabatisa kangcono because sengantshela ngale mibono netambulo. Uthi ke khona umuntu lengimata Kristu bazalwane Paul ukhuluma ngaye mathupha. Haleluya. Kodwa indlela beka ngathi ngayo lomunye umuntu lohambele eTikapa ngaphandle kwakhe. Haleluya bazalwane. Manje ke ukhuluma in parables. Uthi ke kukhona umuntu lengimati akuKristu lekwathi eminyakeni le-14 edlule wena uselezulwini lesithathu. Hayi ezulwini nje bazalwane. Uhambe wayofika kulesithathu. Haleluya. Uyagcizelela ukuthi akathi kahle ukuthi lokho kwenteka asenyameni emtimbeni noma bekakumoya but kwenteka bazalwane. Haleluya. Nakithi bazalwane kuyenteka uNkulunkulu alethe message ugcine usale ungathi ukuthi ngabe bengiphupha noma bengikubona lokho. Amen. Because indlela uNkulunkulu lasithululela ngayo ama-messages dinenge. Haleluya bazalwane. Uyakubuka ngaloko ukuthi uvuleke kangakanani wena. Unganani futhi lese u-understand. Haleluya. Kuyenteka nje ikhanza ungathi singabe ngiphuphile noma kwenteke mbani. Sale unembi kanjongeni yakho yekuzama ku-understand sibe kuliphupho noma bekuzendele. Haleluya mangcwele. Uthi-ke akatathi naye ukuthi lokhu kwenteka nini abesephusheni noma vele kwakuyivision kwenteka ngaphi. Ngoba lithi libhla uNkulunkulu kwake kwaboshwa oPeter. KwaPeter sibakhulula ingilozi ethathe ejele. Lithi nabo bebacabanga ukuthi ngumbono. Haleluya. Kanti bekwenteka ngaphi. Lokho esinye isikhathi balikhona ukwehlukanisa lokho. Haleluya. Uthi-ke naye lokuhamba kwakhe aye ezulwini lesithathu akatathi ukuthi kwenteka kumoya noma kwenteka inyama. Amen. Uyaqhubeka uthi kodwa uyamathi lo muntu ukuthi wenyuselwa eparadise. Ngoba nenhlanhla Paul ukuthi asasengala kwelithuna akhona kuyayibona iparadise.
angadingi ukuyibona ngemehlo enhlitiyo. Haleluya. Ayoyibona nayo. Amen. Uthi-ke le paradise wefike-ke wevathimbo letimfihlo kangangokuthi kude umuntu lekufanele athi khulume letinto katibona. Uthi-ke ngamgabadisa-ke umuntu lonjalo, kodwa mina ngingeke ngidigabadise ngalutho ngaphandle kwebuthakathaka bami. Haleluya. Uthi Paul noma ngitiphethe tinto lebufakazi olukhulu kangaka, ngeke kwenteke sengidigabadise ngabo, ngeke ngitithathele ukuthi sengitholakala ngingcono kunalabanye ngenxa yaletambulo letingaka lekutibonile nalekutv. Haleluya. Kunaloko ngifuna ukudigabadisa ngebuthakathaka. Bazalwane sonke sinebuthakathaka. Haleluya. Lokhu mnanzi ngathi lese sibantwana bakaNkulunkulu uyabathi uNkulunkulu ubuthakathaka bethu, futhi lithi livili lakhe uyavelana nabo ubuthakathaka. Haleluya bazalwane. Uthi-ke Paul yena-ke ufuna ukudigabadisa ngalo buthakathaka bakhe. Uthi-ke verse 6 kube bekafuna yena ukudigabadisa njengelabapostoli bekakhuluma ngabo manje ababili ngesibapostoli bombulu. Uthi kube bengifuna ukudigabadisa bengingeke ngibende bulini ngobe ngitabe ngikhuluma iqiniso. Haleluya bantwana. Abengeke abende lo mlimi bedigabadisa ngento lengekho uthi ukhuphumende uzitholakale wehlukile kulabanengi. Haleluya. Egameni lethu uva ngathi wena lelo lesophethe kaNkulunkulu sekungcono kakhulu kunabanye bazalwane. Uzabekeke nadigabadisa ngento lemlima because lana abakhuluma bekutabe kuliqiniso kuyinto nayathi kona ibonile. Haleluya nje. Uthi kodwa ngiyativimba kuloko kuze phela ubede lombeka ngetulu kwaloko langibona noma langiva ngingiko. Kuliqiniso bazalwane ukuthi leti ncebo kaNkulunkulu leti tiphakamisa kangaka bazalwane. I'm sorry to use igama lelinekhethe, but sibona letendo lokuthi into letiphakeme bazalwane. Leti ncebo kaNkulunkulu lokwenza ukuthi incebo ihola abantu, but kunebantu abafikile labandlele sebaneminyaka incane bayicethile nangethuba but azange semambone buso nebuso because akabonwa umuntu kantaka. Ncebo yaNkulunkulu seyipowerful kakhulu, leseyingakafanele ukubonwa umuntu kantaka. Labambonayo laba affordable ukubhadalela i-1-on-1 ukuze bakhone leyo mbono. Amen bazalwane. Uthi-ke umpostoli Paul lokhu bangakuthi yena ngathi khuphumete noma ngangaveti letinto noma ngeletigaba lasandlule kude ahamba nenkosi, wendela ukuthi labantu bangaze bathathe naye baze bamphakamisa, kafunde ukuphakanyiswa because lujumo lunye bazalwane lufanele luyemunye umuntu lwaNkulunkulu kuphela. Akunenzaba ukuthi uNkulunkulu ubeke tinto lezinkulu kangakanani empilweni yakho, but lujumo kufanele lube lwakhe yedwa. Haleluya bantwana. Uthi-ke kuverse 7 bengingahleki ikhukunyetwe kakhulu ngenxa yetembulo letinyenti, ngakho-ke kwabekwa linyeva enyameni yami. Haleluya. Ngenxa yokuthi Paul unetembulo letinyenti leke esinye isikhathi ukulikhuluma kwakhe bekutawumela naye ukuthi ivele azathi ngabona naye ukuthi uyalivele letinto letikhuluma ngo tinkulu kakhulu. Amen bazalwane. Aze naye agcine amphakela Sathane, amphakela ipride. Haleluya. Therefore ngenxa yaletambulo lanato Paul wabida ukuthi kubekwe inyeva laphilweni yakhe. Haleluya bazalwane. Uthi ingilosi yaSathane yamhlamba khona ngeke udikumenta kakhulu. Haleluya bazalwane. Ithi lenzaba lokutiphakamisa bekutabe seku-against i-will yaNkulunkulu because uthi uNkulunkulu akabathandi abathixabana nalabatiphakamisa. Haleluya bazalwane. Then ukutiphakamisa kwaPaul bekutabe ku-against uNkulunkulu. Lokho sinaku-against uNkulunkulu kwabani bazalwane? KwaSathane.
But leli nyemba lenzingeka ukuthi livimbe pho kangaphakamise. Likhamba kuSathane. Amen bazalwane. Losho siSathane ugadle ekhaya. Amen. But ngenxa yokufuna ukuhlupha umntana waNkulunkulu yena uye atitshela Sathane ukuthi ngifuna ukugcilada ngoba waNkulunkulu. Uthi Sathane okay the same thought. Ngisebenzisa lona njenge-guide kuwe pho lela Sathane nyemba. Ngisebenzisa njenge-guide kuwe ukuthi ungendeki utholakale sokuthi ukumente. Haleluya bazalwane. Sathane kulesinye isikhathi ngendlela lafisa ukusibona ngayo si-frustrated bazalwane. Usinika timo leti tawubida ukuthi nafike sona lesimo ngingakutholi ukuphumula ukuthi ngingalala nje 24 hours. Amen bazalwane. Noma angithi ngilala 12 hours ngelethi ngibutshele nga6 yovuka nga6 ekuseni. Haleluya bazalwane. Kungenta ngingakhoni ukuhlala lo 12 hours wasemini ukuthi ngihlale ngingafundzi ngisho kanye livi. Ndiwayeni bazalwane. Nadingo laniphakela ngoSathane. Yena ubuke kunye ubuke ukuthi ungiphakelela ukuthi angicindzeleleke ngoba ngithithe mina ngithanda uNkulunkulu. Athi uNkulunkulu ngithatha le dimo leti because mina ngikufuna unebudlelwane nami all the time. Haleluya bazalwane. Athi kumhlabeleli yonke le dimo leti. De ungisida mina ukuthi ngingisonzele uNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Uthi ke Paul lelo lendeva lahlatshwa ngalo lendeva la Sathane. Bahlatshwa ingilozi yeSathane. Haleluya. Uthi ke yangihlaba khona nginedikukumenta kakhulu. Wathi manje ngoba ngemahlandla lamathathu unxusa inkosi. Uthi ayilisuse kimi. Haleluya bazalwane. Uthi ke kodwa inkosi yathi kimi umusa wami ukwanele. Haleluya. Umusa wami ukwanele wena ngoba emandla ami abonakaliswa aphelele ebuthakathakeni. Ngakho ngidawuthi gabathisa kakhulu ngebuthakathaka bami. Usho Paul susela emendlweni nebuya kuNkulunkulu nakathandaza. Uthi wathandaza kwaze kwaba ngahlandla lamathathu. Angibani abathandaza kanjani Paul? Noma abekhuluma amagama akhotha live naNkulunkulu uthi sidabona Nkosi siphilisiwe ngemivimba yakho. Therefore nangu ukuhlukule kuvako noma ke nayi ailment lengiva because bazalwane iBhayibheli liqiniso lithi alikhazi lenyeva lapho. Haleluya. Alikhazi ukuthi okuhlobo lombenyeva. Futhi ngiyabona lokuthi wamabomu uNkulunkulu akwenza amabomu lokuthi ezabhala Paul leti ncwadi zakhe amalivete lenyeva. Haleluya. Because ngabe sithi kenyalo linyeva lelihlabe Paul ukugula ngiyabekisa bazalwane. Linyeva lelihlabe Paul ukugula. Therefore kusho ukuthi akakhulumi nami lenisweni. Mina lelihlatshwe linyeva lekweswela akakhulumi ngami. Usho nje ukuthi uNkulunkulu angakunika nyeva lekugula njengoba Paul anikwa nyeva lekugula. Haleluya bazalwane. uNkulunkulu ufuna ukuthi leli nyeva ngili-associate nanani ekucondzele nami because iqiniso lithi bazalwane angeke sihlatshwe nemanyeva lefana nami. Haleluya. That is why lingashiwongo ngegama. But yona lamhlaba. And leli nyeva libelimenda ukuthi noma ngabe sokuyabuka kule tambulo lanalo Paul athi ngeva ngathi ngabe seniyabonakala athi ngihlukile kulabazalwane ngoba nginetambulo elikhulu bese lithitshwana lezi liyamkhumbuza. Bese uyabuya Paul. Yathoba. Haleluya bazalwane. So uba netithoba Paul ekwendeni inkonzo yakhe noma anikwe amandla amaningi kangaka. Haleluya. But aqhubeke tithoba. Amen bazalwane. Uthi ke uNkulunkulu lomsa wakhe ubonakala usebenza ngalokuphelele ngalesikhathi sisebuthakathakeni thina. Amen bazalwane. Ngiyekithi mina ngiyambongela umzalwane lo perfect. Yonke into yakhe ihamba. Ekholwa kwakhe nje ukholwa perfect. Kude timo letifika tithe kutomhlola timbude ukuthi usamthanda mbamba lo Jesu noma ke noNkulunkulu wakho. Yenthi ngiyambongela bazalwane. Because kusho ukuthi shothi yana ndivudenda. Amen. Mina personally ngiyawudzinga lo musa loda nanabuthakathaka.
Hallelujah bazalwane. Because ngesikhathi ngiguqa phansi ngithandaza. Uyabambuka moya lokunye bazalwane lokunye akaboni. Kuthi lana uphondlile mina. Hallelujah bazalwane. Ngizingabona awungosi. Nginethakathaka lokungaka. Bese ngiyakhala uNkulunkulu ngithethelele Nkosi. Ngeke ngikhone vele ngenja. Hallelujah bazalwane. Then uNkulunkulu ke wethembekile. Kungakho leli vile lithi uthathathaka bethu uyavelana nawe. Hallelujah bazalwane. Likunika ucina each and every day because ujajuliswa kwanto ukuthi uyabapha uthathathaka bakho. Letinsizi bethu futhi uyadada. Hallelujah bazalwane. Then uthi ke yena usebenza kulobuthakathaka bethu. Asivuse asimise sicibile. Hallelujah bazalwane. Then athi ke lo 10 Amen. Maybe second part walo verse 9. Uthi ngabo ke ngidawudingabatisa kakhulu ngebuthakathaka bami. Kuze phela emandla aKristu ade uhlala kimi. Hallelujah. Siyabadzinga imvele bazalwane emandla nangabe si perfect. Sisabadzinga emandla kaNkulunkulu nangabe sihamba si perfect. Konke lokwenteka empilweni yethu ku perfect. Asiwazi ukuthi siyakhona kudedeni. Hallelujah. Then emandla kaNkulunkulu siwadzinga ngalesikhathi sathi nathi nokuthi asiphelele sinebuthakathaka. Hallelujah. Bese uyavela uNkulunkulu athangati ukuthi sikhathi siyangehlula usini. Amen. Avele uNkulunkulu ukuthi at the end udawugcina usinqobile because udawubakhona enkonzweni no matter what. Hallelujah bazalwane. Sekuphakama emandla kaNkulunkulu. Athangati uNkulunkulu ukuthi engcenye kunaka loseceleni kwami kuyangehlula. Angivuse uNkulunkulu ukuthi angikwende by his might ngoba mina ngekwami ngihluleke. Hallelujah bazalwane. Ayabonakaliswa ngemandla kaNkulunkulu lapho ukuthi wena bowungathi into lokuthi ngikulohlobo lo. Angibekise bazalwane. Engcenye bowungathi ukuthi ngikhuluma kanene angithuli. Njengoba ngikhuluma nakhuluma lokungena emsebenzi lokulithi. Lokukhala njengensimbi lenzethabo. Hallelujah. Uthi bowungathi ukuthi ngikhuluma kanene angithuli. Akuthatha uNkulunkulu lobuthakathaka lobo abelele lobuguquko kube ngemandla ekukhuluma indzaba yakhe. Hallelujah bazalwane. Ndikhanze lokho yekulele bengikwenda nyalo ndikhanze sengikhuluma leli la uNkulunkulu ngilifafada labanini. Hallelujah. Ufake emandla ekuthakathakeni bebemini. Hallelujah bazalwane. Qhubekele indzaba ithi ngenxa yaKristu ke niyeneliswa kuthakathaka. Neliswa nathi inhlamba. Aneliswa bulukhulu. Nekutingelelwa kuhlusho kanye netingoti. Kafisha nebazalwane la verse 10. Ngiba ngathi usikhombisa some of the things letiyaye bese tiyakulandzela njengelinyeva lampilweni yakho. Hallelujah bazalwane. Tikhamba njengalenyeva lelidzinga lomusa lovela kuNkulunkulu. Hallelujah bazalwane. Tinhlamba dibana nebulukhulu utingelwe bazalwane angathi noma bazalwane banenhlanhla angathi noma kuyenteka yini nitingelwe ningakendile utho tikhanze nebantu labazalwane binda ukuthi usitha sana ungathi nesikwakho kanjani azahamba sho nje vele ukuthi loyo ngeke senimbuke loyo sitha sana kude lokwendile bazalwane but ngenxa yempilo laKristu leli kuwe utikhanze utingelelwa kuhlushwa baba phela. Hallelujah bazalwane. Letinye taletindo nobese wenza ukuthi abeke sathana tingoti uthi wathi ukwende kahle ulandelele yonke imithetho. Khambe nje ingoti leyo ongakayicapheli ide ntotamatisa uthula kwemntwana. Hallelujah bazalwane. Awayicapheli why? Ingcenye yalokuthakathaka, ingcenye yalokuhlushwa, ingcenye yeminyeva ebekwe empilweni wakho. Uthi ke Paul leli nyeva kufanele ukuthi libele ukusonzela uNkulunkulu. Ningabi lekulandisa, kuhle ngiyolala bazalwane kubuhlungu. Hallelujah bazalwane. Kulesinye isikhathi bazalwane
uNkulunkulu uyavuma ukuthi siphakame sindize njengenkosi sibe nemandla. Uyathi kuba nesikhathi empilweni yekukhola bazalwane ngidide ukuthi uyabona kula malanga ngidiva ngathi ngihamba ngathi whatever may come kude I'm ready. Angazi noma kwenda mina ngenza bazalwane. Uhamba udiva unenkani udiva uyabona ngidiva nginemandla kamoya. Haleluya bazalwane. Uthi usesekhasi nekhathi lawo ma bese liyaqhamuka nalilanga ifike nje lithi phili. Haleluya. Ngalesikhathi ugcwele inaka lokuthi nakayingenisa pho lenzaba uyingenisa ngokuthi athi akala vete lesigaba lahambe naye kuso uNkulunkulu uthi uke wayomkhomba ezulwini lesithathu eparadise iCobo. Amen. Wafike wayomkhonjwa fihlakala lezulwini lesithathu but wathabuya lezulwini lesithathu waseyagwaza. Haleluya. Yokuthini bazalwane kanenzaba Sathane ukuthi sigcwaliswe ngemandla kangakanani. Akanenzaba Sathane ukuthi siphikitele ingaba takhe itobu. Because bazalwane for every test lo iphasayo ukholweni you are elevated to the next level. Hallelujah. Nelihlobo lemadimoni somnikwa lona sebehlukile. Nangabe into lokushaya nje ngedimoni lekuswela imali. Hallelujah. Ngentela kungena idimoni lekuguleni. Amen bazalwane. Noma kungena idimoni lekuhamba lokuthula ekhaya. Cala kuliwa nje lakhaya. Sesigaba so uphase ema-test wena wena kuso. Ngeke sifanane bazalwane. It's so unfortunate ke bazalwane ukuthi sometimes ezisenza kulethi gaba siyezifutuke thina sibazalwane bekufanele ukuthi ngabe siyakuphakamisa kamoya ugutuke thina sithi thandaza njalo bazalwane uthi uyathandaza. Haleluya bazalwane. Khuluma mzalwane noma understand indlela kaNkulunkulu. Ukhuluma ngemzalwane umzalwane wakho uthi uthandaza mbamba lo. Hayibo ngeke ukuthi intolo bekehlelwa ngiloko namhla wehlelwa ngiloko namhlanje aye athandaza mbamba lo mzalwane ufuna futhi ukucala ukuthandaza. Haleluya bazalwane. Ayihambi kanjalo bazalwane. Amen. Timothy yasehlela siphiwo sibathe siyayibuka kuba lethu singasiboni sono lesisendile bazalwane. Kuliqiniso likhona into lesitendako singadadi. Amen. Lelathi uNkulunkulu asihlambulule kutho imihla nemala. Haleluya bazalwane. Then uma bathe ukubuka where did I go wrong? Wehluleke mbabo but iqhamuke lelahle lithi hlisi layiwakho. Utsingabe lapho emandla kaNkulunkulu akaphakamisa because ezingisho bazalwane lesikhathi uye uthi ungaze emandla bazalwane noma emandla bazalwane nabantu abathwalisana bathathe bazalwane belibona abagibele kwakho bathinzete sifani mama lesini. Haleluya bazalwane. Ukuthi uNkulunkulu angasipha bazalwane liso lemasansiza kamoya. Amen. Angathi umzalwane nababisha abishiswa ukuthi udle sono bazalwane abishiswa ukuthi kufikile inyemba leSathane ntokuhlola kahle kahle bazalwane inyemba leSathane nisuke litele ntokuhlola ukuthi will you continue uqhubeke uNkulunkulu wakho umkhona umjumise ngikufake kulesimo lesi. Amen manje uthinga uNkulunkulu lapho uthinga lo Musa bazalwane umusa into lesinayidizela nasendelwa umusa sendelwa into lesinayidizela ikakhulu nase kwethu kwena necabanga mufike kwashayisa because nase kufike mama bazalwane timo uyashayisa bazalwane. Ngiyakhumbula dake dakufike amen some 5 years back 2018 dake dakufike ngathi ngimkhonda uNkulunkulu. Haleluya. Ngizama ngabo bonke lemnako ukuthi ngihambe phambi kwakhe emsuku. Amen bazalwane. Dafikela bazalwane yathi nathi ngcinzetela hlale epikwami wake wafika naliphimbo laSathane lelibancane lelithi hawo kambe uNkulunkulu bongangekelela ngiloko. Dafikela ke bazalwane ngento lebengeke nangithandaza emalanga ngithi uyabona Nkosi ngiyakucela ungavumi Sathane angilinge ngaloko. Because bazalwane silingwa uNkulunkulu. Amen. Silingwa nguSathane athi usuka vumela uNkulunkulu. Haleluya. Kuthi kambe Nkosi bengeke ngithandaza ke prior to that. Ngithi Nkosi ngiyacela ukuthi noma ngabe sengiyadinga
ngiyabona ke lesilimo lesi ngicela ungangivumeli ngene kusho ngiyasesaba. Haleluya bazalwane, ngize ngisho ngithi Nkosi ngiyabona ukuthi lesi singangibulala. Please ungangivumi Nkosi, ungavumi nje ukuthi ngingene kule hlobo lolu. Amen bazalwane. Base uNkulunkulu angathi noma sathane wangicela kuqala yini noma nguye nje uNkulunkulu labona ukuthi sathane liyabita sangikwazi uze kuthi ingade umnika sathane nalidumo lebese ngimnika lona ngoba bazalwane nami namjadela sathane ukuthi kuloko ke sathane ungangikhona. Kusho ukuthi ngimnika ludumo sathane ukuthi kukhona la nganehlula. Base uNkulunkulu wathi ke ngifuna ubone ke ukuthi sikhona simo lesinakuthi nasifika sibide nje ngemva. Amen bazalwane. Basuyavuma ngangena bazalwane besimo. Ngangena. Yabona lokuthi uthi nawuvuka ekuseni bazalwane uve ngathi kude sizathu sekuphila. Haleluya. Afikile sathana hlethi. Uve ngathi kude ireason yokuphila kusasa. Ngijabulela kunye bazalwane ngasi nangiphuma besimo. Wangilapha uNkulunkulu bazalwane. Wangilapha. Took a process but ngalapheka bazalwane. Ngithena ngiphuma kulesimo senisifuka sesingemva kwami ngathi awu yeNkulunkulu uyinemba lakude lewe kumthwale kubo wena. Uyadingela sengiyathi sikude simo sathane la ngicoloshela ngaso. Ngaphuma ngiphasile bazalwane ezingisho ukuthi for every test loyi-undergo wami uphuma netitu letithi. The next demons letabo asangentuli kwanesilokuse. Therefore ngitheni bazalwane zami nithi umuntu nemuntu nemnyeni. Amen. Ngiyanaka ke nalokuthi le nyemba lapho le ndlela lebekeka ngayo lenza it showed ukuthi okwanyemba le ndawuhlala for some time. Alikalelo abazalwane ukuthi litawungamkani le nyemba lapho. Amen. But umsebenzi walo solo uyawena bekumenda ahlale njalo aphakeme emoyeni athi ukuthi ngekwami ngiyahluleka. But wena Nkosi kude lokwehlula. Then ahlale pho afuna kuso kaNkulunkulu because conza ukuthi emandla ekuma kwesimo lenkosi la ngase aNkulunkulu kuphela sadivine. Haleluya bazalwane. Then siyathandaza bazalwane lesinye isikhathi sikhamba ngesimo because tema ifanana bazalwane kuthanga lesinye sibida lesidinga umthandazo. Uthi ungathandaza tite ingilo zipiklamba lesendlini. Bese siyena nasesitela lokuhlola ukuhlola njengaJobe. Sifike sihlale for some time. Amen bazalwane. Uthandaza uNkulunkulu because uthi desingabuyele ngithandaza icelo lethathapiwe kuye ngithandaza. Usimikise lesicelo bazalwane simsiyeni. Uzusizilele sometimes. Solo udinika isikhathi naNkulunkulu ukuthi umikisa nasimo lesibuke emehlweni na inzaba lemembi kwakho. Amen bazalwane. Usebenzile uNkulunkulu evini lakhe wathi inzaba sizathandazela lenze. Iphihli ngejojike kelwandle lapho sinamukela benja. Amen bazalwane. But lesinye isikhathi lenzaba udawusinamthandaza ugcina ubonile ukuthi uyabona ke le angathandazeli nje ukuthi ayiqhubule kelwandle ngoba naye imile ngibathe inzaba qhubuleka iminzaba inkulu. Ubathe inzaba qhubuleka kelwandle iminzaba inkulu. Then bese nasigameko nesenteke lapho sesiyafika siyakutshela ukuthi lenzaba le awudzingi kuyicula emagoli alasemlonyeni wakho lena udzinga emandla lena kumele uyiqande le ayinza. Therefore uzukhona kuyiqanda you need to draw the strength from umnikati wemandla. Kungako siye sithina buka kingo lesenze ukuthi kuvuke umhlabeleni lothi kube bongekho Nkosi nasivele endleleni. Ngeke le ngoma leyo uyihlabele with the meaning ungakadenzi thina. Lebo udiva so helpless futhi. Because la uyabona khona sisebenza emandla ngokuthi it is the time when you are helpless. So when ngayo yonke intamo yakho wahluleka. Alesikhathi sovumile siyabona Nkosi ngehlulekile. Ubona ngomuntu uyakucula. Yakususa. Ngisho mina ngalesikhathi so apply umsebenzi bazalwane for some time. U-applyela ubabone baphuma ngala nangala kuphumelela ndoda left right and center sale nje wena wedwa. When the
kuwena but usala siyavuma hambe yothandaza uhambe yozila wente konke usala ubone ukuthi hayi sengehlulekile uthi ungathi sengehlulekile awusho nokwena khamba ukushayela ucingo ngingeva kusho lo muntu ngingeva bathi wake wena umsebenzi lo ngukuthi ungawukhona yini into ongendena wona kanti yaqashela wathi kanjani boso ukhulekile wasiteka over ngoba yena kumbe lokuhlula bekafuna ukufundisa ukuthi la phela khona akhomanda suke aqala la akhe yena suke angakaphelele haleluya bazalwane linyemba lisifundisa uma humble bazalwane linyemba lisifundisa ubekekele amen linyemba lisifundisa ukuthi siqhubeke simnikete uNkulunkulu iglory yakhe singathi khandi sesiyithethe iglory yaNkulunkulu seyiyethu linyemba litawufika wena umsebenzi waNkulunkulu ngekwethembeka uyiphinda impilo yaNkulunkulu ekukholwa ngekwethembeka but ufika haleluya bazalwane then kulo that is when we are told ukuthi sathi sijumo lonke la uNkulunkulu yenza haleluya bazalwane bese kushido ukuthi lenyemba lakho lidelete ukuhlala futhi ungachayisa ilivalo ukuthi ngani lengcile labo zibani limi kube njani solokuyinzana uNkulunkulu solokufundisa wena yakapho ilesson ngeke sibhale ngesikhathi sinye ngeke sibhale ephepheni exam ehlukene bazalwane the bigger the exam or the tougher the exam it means the bigger the class hallelujah bazalwane then uNkulunkulu bekangalisusa bazalwane leminyemba kuphela bekanawo manje kwenda but waliyekela because ehlakanipheni kwakhe uNkulunkulu nasekwathini kwakhe wathi ukuthi litamsida phela ngeke limende agcine awile wabulawa pride njengalusizi but litawumenda ahlale emandondolwane phambi kwakhe uNkulunkulu are ready to serve God yena yethu hallelujah bazalwane amen. So uthi Pauli emandla aNkulunkulu abonakaliswa labuthakathakeni bethu haleluya bazalwane lokho lokusehlula nasibona sesikwela it is because God did it akusesithi lesikwelile thina siyathi ukuthi kuyasehlula it's high time bazalwane lesiyethe timo lesempilweni bethu sishintshe umthandazo singasathandazi ukuthi Nkosi shikwenzise nokubosi kususelo but sithandaza ukuthi Nkosi ngiphe amandla ukwazi ngihlakaniphwe ngokuhengisha amen bazalwane Nkosi ngiyabonga ungethemba then akubonakaliswe manje ngempilo haleluya bazalwane lesiyasikhathi bazalwane linyemba lingaqhamuka libe bazalwane labantu khanze bantu umzalwane bazalwane lokumelana nekhona kwakho amen purpose ngoba khona lokuthi amkhinya le mzalwane angaboni haleluya but ukhona nje lovela akhethe nje kubaliyembe empilweni yakho haleluya bazalwane kuthi sonke isikhathi nje it's either utohlebela lo negative ngalokukholwa kwakho or bathi kwendani bazalwane ukujaja ngekholwa kwakho for ukuthi ungene nemali emajolweni amen uyabanyemba nemzalwane bazalwane ayiphelele impilo yakho ikhona kuba ungazugcine uphuma labandleni bazalwane ucoshwa umzalwane uthi uyathanda sakhona lokukhona nababe bami uphuma uhambe uyodliwa impisi ngaphandle kanti enye bowugcinekile ngithi uselibandla lesakhuluma indoda ngoNkulunkulu ba ngephumela kwakho ngaphandle ugcine yobindwa impisi kusho umpostoli Paul wasipostoli ngomuntu bavele bakhona njengoba bakhona nanyana gcina uthatha umjumo ngithi ubalekela abandleni uphakame balekelela nyemba lapho haleluya bazalwane uNkulunkulu akasiphe inhlakanipho yekukhona kwaconza lamanyemba ethu amen uNkulunkulu bazalwane ukhuluma kangcono nathina kakhuluma through his word ungakho sathi sina ngiyaphinda silinde liNkulunkulu haleluya amen bazalwane then khona la emanyembeni bazalwane sifunza kubekethela sifunza kulimela thina sibe nabo ngepinjolweni ukuthi until he comes back
la uhlala la izibulo inkosi lesho njalo ibuku lesihlabeni esikancane linyemba lisifundisa ukuthi simdzinga kangakanani uNkulunkulu haleluya bazalwane linyemba futhi bazalwane lisifundisa umethemba ukuthi yena ledingo yonke letikhona utasibambela ntoni ngani bazalwane lesikhathi sibida nje ukuphila kwethu haleluya leli nyemba lingasihlaba lize libide nje ukuphila kwethu bathi bebuyini ngubhubhe enyameni ube uyothola ukuphila ngaphakathi haleluya lisho njalo ibhlanga lonkulu lithi ningabesabi kakhulu lokhona kubhubhisa inyama kuphela but yesabani nami lokhona kubhubhisa kokubili haleluya bantwana then phinde lisithi ibhlanga lonkulu le jabulo lesinayo ngane ayifanani nalo uthola sathi siyakujabula namhlanje haleluya bantwana then kahle kahle manyemba etele ntomba lusinto ukuthi kunekuthi abe ekusibulala bantwana sakhona ku-understanda lo nemthandazo yethu dawushintsha fanele uNkulunkulu simkhonele khona nyemba simkhonele ingekho nyemba but angathi noma vele kuyenteka into engabikho because nangabe kucima lenyama legule enyameni kuvumbuka abantwana bamelene nawo ekhaya bamelane nenjabulo yabo ekhaya nakucima lebantwana kuvumbuka spouse vele uthethele nawo amelene nawo nje nenjabulo ubungazi ungafisiki ekhaya uze ukwenza ma uyajabula nakuthiwa mabangeke kambe ibe njalo bazalwane ngekwehlelo loNkulunkulu ngehlelo loNkulunkulu ufuna igule nakangekho madodana wami igule emphefumulweni because angapheleli haleluya bazalwane nawufunda incwadi yaTitus chapter 2 amen bazalwane uthi umusa waNkulunkulu ukusindisa ubonakaliswe kubo bonke abantu haleluya umusa waNkulunkulu ukusindisa ubonakalisiwe kubo bonke abantu lokho ukuthi umusa waNkulunkulu bazalwane usikhonela sonke usethwala kulobuthakathaka lesidibana usethwala kulethilimo lesidibana haleluya athi Jakobe nawufunda encwadini ya chapter 1 athi Jakobe I think it's verse 2 haleluya athi manje nani lingwa nikokuthatha ngokuthi kuyinjalo yonke ngenxa yokuthelele ngabe semukweni sona nabegcine haleluya solo ngemanyela nakho eksisonzele ebusweni kaNkulunkulu bukabi ke bazalwane ukuthi asanafika lamanye bese sibhawa kakhulu haleluya bazalwane kanjani tholakala sesi-ignora uNkulunkulu si-ignora bazalwane ngenkonzweni uvamile ke sathane kusigalelela outside church bele izathu liphathele kanti ukugalela silalele ngaphandle nje lana enkathi nalelo langa lelivi lebeliki yawukwehla leli tokuphilisa wena uzubona ukuthi lesimo lobuso akusiso sekubulala uNkulunkulu ufuna ukukhombakalisa amandla akho akugalele sathane ukuthi phuma mosweni uthiniwe mosweni ulambile nalapha futhi setawufika abantu basoba abantu abafika ngoba batayela kuphathelena nalo impuphu lempilo yinkonza yaphethile akugalela sathane boleka isolution yesikhashana kuze kuthi umbalekele uNkulunkulu ngenxa yelinyemba lona haleluya bazalwane ongazuthi uNkulunkulu angasipha ukuthembeka asingededele nje ngokwethembeka kunabo konke because iqala la kuthembekeni bazalwane haleluya sinalethimo leti sibanga singethi timagnifywa ngithi manje ngeke ngasho ukubekisa ngalendlela ngathi lento it's so unfortunate lokho ukuthi nayenteka asina uyahlala khashana enteka amathi haleluya bazalwane emsebenzini wakho kubena nakumele wemsebenzini usuke kwamathini ngedini yawo lofika amen but nasekumele lokonzweni wathi ukuthi nakude ngokukuthathele ukubeke la ngiyawukhona the same distance lo ihamba nawe uyokwenda ntango ukuthi yesigalela sithi uyasililela usifushela ekoneni la atofika sigalathele khona asiqede haleluya bazalwane lokho suka la bazalwane ngisayosebenza ngiyoba ngitest lemele ngihambise kusasa ngisayophela nginteka chayi one solo umbuzo but injongo yasathane ithi bemele ngisubtract lokwaNkulunkulu lo isonele because sebenza ngivele mina haleluya bazalwane but kube bekulesinye isidingo sasenyameni
bengiyabona ukuthi space nesivula kanjani. Bengiyaba ready simlale ngathuna bidalale ngathuna. That is how simple Satan lakhona kusukisa ngalo endleleni yethu. Astrain such that sisaya seside lamandla ekuma simelane nalamandla esephelele. Hallelujah. Now ucela sesigcina sivale nganali livile lokuJakobe yokuqala verse 12. Amen. Jakobe chapter 1 verse 12. Verse 12. It's chapter 1 verse 12. Amen. Amen. Hallelujah. Sihloko sithi uvivinywa nebulingo. Jakobe sehloko sekuqala verse 12. Ubusisiwe umuntu loqiniselayo endlingweni. Ngobe nasaphumelele ekuvivinyeni kwakhe. Uyakwemukeliswa umchele wokuphila lowethenjiswa ingozi kulabo labayithandayo. Asithi usendekela usimela bonke bese sijujulwa ngaleso kwaJakobe. Uthi ekugcineni kwabo bonke silangadelela umchele lonkani. Lelo kunye konke kwanamhlanje bazana sisakushiya. Uyathi konke sisakushiya konke. Bekungaba kuhle ukuthi kulona leyo agcine awuphethe umchele wakhe wamanje. Singalahlekelwa umchele wethu wa forever ngenxa yesimo sesikhashana, ngenxa yeminyemba yesikhashana. Hallelujah bantwana. Angisho ukuthi Sathane njengoba le nyemba nalihlatshwe kuyo. Abenayo indlela ekuphindza ayivete isolution. Upho. Uthi ngingalenda mina le nyemba ngingasabi ukuyisusa emsebenzini wami. Nawungena nje nawo kancane futhi kuncane bekataphula kanye nje. Hallelujah. Wendeka lokho uyathi Sathane ukuthi somukile pho umchele wakho. Kanjalo nakithi bantwana. Sathane sihlaba nenyemba phinda sinika isolution. Wangathi indlela yethu bedingakhalipha makhala ethu khona imfumfuzo bantwana. Sikhona bahlola bomoya. Because khanga sangoya lo lento sikhulula. Yebezalwa. Asivule nemehlo sivule emakhala ethu. Amen. Sikhaliphe emakhala nakamoya. Sidakhanza silahlekile ngendzaba yokucuncutheka siyofuna tinsita lena nalena. Asasinethembe lesinayo uNkulunkulu, sinethembe kuThixo. That is why ngiyithi ukuhlakanipha kwethemba uNkulunkulu lokuwe. Kunethemba uNkulunkulu lo umzalwane wakho ngoba losencebile. Themba nangilokuwe mina. Angathi noma ngikhuliswa lothi sengeke ngibetimeni yini. Ngake ngamthemba uNkulunkulu lo umuntu ngambona lo muntu uNkulunkulu ayangikucuba kancane. Hallelujah. Themba uNkulunkulu lokuwe. That is why nawe kufanele ulifunze leli utomati lo uNkulunkulu ukuthi ungubani. Bazalwane, liqiniso lethi linxa kuNkulunkulu, it's not like kunaloku supernatural letikwendile. Thine enzaweni yakhe tafunza leli kaNkulunkulu, yakhula tathola ama message. Yafunza ukuthandaza. Ngiloko kuphela bahluke ngabo kithi bazalwane. Hallelujah. Therefore nana besibagazile tona into kaNkulunkulu adiphile 100% ngaleli nathi we care. Because babani njengathi. Hallelujah bantwana. Asifakeni iwonke entandeni yaNkulunkulu. uNkulunkulu uthembekile. Uyasimbulela letinto bazalwane. Indlela lokhona ngayo nyalo akumabi indlela lokho uvele kungiyo some 3 years back. Khula ngoba nasemntana nemntana lo delo enyameni uyakhula bazalwane. Hallelujah. Khula ngithi udle. Amen bantwana.